gukubitwa ntabwo ari ikibazo ahubwo ngo ni ugukubitwa mu nkovu. Ni ukuvuga ngo kongera ugakubitagurwa cyangwa se ugatembagurwa aho wigeze gukubitwa n'uwo mwari muhanganye. Ubu ngubu ngo nibyo Alliance Fleuve Congo M23 yafashe ubutegetsi bwa Kinshasa iri guhondesha inyundo rwose, iri gukubita itababarira naka na gato. Ibiri gutangazwa na Alliance Fleuve Congo M23 ngo birasa n'ibigaragaza yuko n'ubundi imyanzuro ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imyanzuro y'abakuru b'ibihugu muri East African Community na SADC, ibingibi byose noneho bigomba kugendera ku byifuzo bya Alliance Fleuve Congo M23. Ibi kandi ngo nibyongera gushegesha Kinshasa. Buri wese yatekerezaga yuko amahitamo ya nyuma ngo kuri Kinshasa ari ukwemera kuganira na M23 Alliance Fleuve Congo, ariko nabyo ngo ugendeye kubyo Alliance Fleuve Congo iri kwitangariza ndetse n'ibyo iri gukora mu burasirazuba bwa Kongo, ngo biragaragaza yuko none amahitamo ya Tshisekedi asa nari kugenda yoyuka cyangwa se arangira. N'ibyo gusaba uwo wimye ngo bikaba bitagishoboka, igisigaye ari ukwemera kumvira, gutegekwa ndetse no gucira bugufi Alliance Fleuve Congo M23. Nta kuvanga cyangwa se gusubizwamwo. FARDC izasenywa yose. Uyu ni umugabo witwa Corneille Nangaa, ni umugabo wavuze yuko arajwe inshinga no gushyira hasi ubutegetsi bwa mwene Tshisekedi nta yandi mahitamo, byaba ngombwa akabisigaho agatwe cyangwa se akabisigaho ubuzima. Iri ni ijambo rikomeye ku butegetsi bwa Kinshasa, ni ijambo rwose buri muntu wese yashatse guhita huza n'imyifato ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butaka bwa Kongo. Yanamaze gushwishuriza Tshisekedi kamubwira yuko itashura imari ku butaka nk'ubu ngo budafite umutekano. Ubu ngubu umutekano w'uburasirazuba bwose bwa Kongo uri mu biganza bya Alliance Fleuve Congo M23. Bisobanuye neza yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye no kuvugana, zavugana n'iri huriro aho kujya kuvugana n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibintu biri kurushaho kugenda bisubira irudubi umunota kundi ku butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mwiriwe mbaye ikaze mu makuru yacu y'aka kanya, ariko kandi ntabwo ari ahangaha gusa Corneille Nangaa ababarije Tshisekedi. Icyitwa cyangwa se kimwe mu bigo by'imari bikomeye ku butaka bwa Kongo cyamaze gushyirwaho cyangwa se guhabwa abayobozi bashya. Ibi nabyo ngo biri mu byongeye gutera isereri ubutegetsi bwa mwene Tshisekedi. Ni cyitwa Kadeko, naho turaza kwinjiramo turebe abayobozi bashya bahawe iki kigo. Byose ngo nibikomeza gutuma ubutegetsi bwa Tshisekedi rwose bugana hari ndimuka cyangwa se bujya habi. Rero benshi bari kugira bati twaye tuzi yuko nibura M23 nibayisaba yuko igisirikare cyawo kivanga n'icya Kongo iri bucururuke. Itireka da, ntabwo ari kubyo bimeze. Kiriya kirasenywa, ntabwo ari igisirikare kigomba kuzasigara kuri ubu butaka ni cya M23. Mwiriwe abakunzi ba M23 muri he? Ese ubundi namwe murabyishimiye cyangwa se murabona yuko M23 kuko bizakunda igisirikare cyayo akaba ari cyo kibi gisirikare cy'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Abahanga benshi bahuriza ku kuba ngo byashoboka bagende ku kuba igisirikare kinini cy'igihugu cya Kongo kitandukanya ngo kikaza kwinjira muri M23 kandi kikakiranwa yombi ku buryo rwose ngo nta kibazo cyangwa se gushidikanya naka na gato kubijyanye no kuba M23 ngo ariyo ishobora kuzahindukamo igisirikare cy'igihugu. None se M23 niramuka yanze kumvira cyangwa gutega amatwi Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byo iri buze kuyikura? Ubundi se Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakemera gushora byinshi cyane no kwijandika mu makimbirane y'uburasirazuba bwa Kongo, cyangwa bakanga kwigora bakayoboka ushoboye nyine akaba ari we bakorana ku bijyanye no gusarura umutungo kamere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Biraza gutuma ijisho ryacu ry'ubusesengura makuru cyangwa se iturushi yacu nayo tuyigeze imbere, ubundi turebe amahitamo kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijyanye no guhitamwo uwo bagomba gukurikira. Hari urumuri n'umwijima, benshi bagira bati gukorana na Tshisekedi no gukorana n'umwijima w'ubuziraherezo. Atariko kandi M23 igisirikare cyagaragaje yuko rwose gishaka bose, kizamura bose kandi kitagendera kwivangura iryo ari ryo ryose, kirwanya karengane, gishaka gushyiraho ubutabera. Bati nta mahitamo meza ku umuntu yagikurikira. Tugiye kwinjira muri aya makuru yacu ku buryo burambuye. Ariko kandi ibi biraza no gutuma twerekeza Bujumbura ku butaka bw'u Burundi, Gitega. Ibi bintu ngo ndayishimiye ari gukomeza gukorera iki gihugu. Benshi bari kugira bati biraza kuzura kaboze kandi Burundi buze kwisanga ahantu ngo kwikura byazagorana, kubera yuko ndayishimiye yashatse gukomeza kwijundika u Rwanda kurukanga no kugaragaza yuko ngo yaba ari umugabo udasanzwe mu karere. Ngo birasa nkaho yakomeje gukina n'umuriro kandi abyita ibintu ngo bisanzwe by'imvugo gusa. Turaza kubyinjiramo turebe iby'indongozi za ndayishimiye ngo zari zavuganye n'iz'u Rwanda mu minsi 7 mbere. Nyuma ndayishimiye rwose ibintu byose ngo akaba bisubiza irudubi. Ubu ngubu abategetsi ngo bamukikije cyangwa bamuzengurutse ngo birashoboka yuko aribo bashobora kuri buze kumwibariza ngo amahomvu cyangwa se gukomeza guhuzagurika ibyo ari gukora imbere y'itangazamakuru mpuzamahanga, kandi ngo ari umunyacyubahiro utajera naka na gato ingaruka zishobora kuva ku byavuzwe n'ururimi rwe. Hari umugani bakunda guca ngo akarenza umunwa karushya hamagara. Reka mbifurize kuryoherwa cyangwa se kunogerwa n'ifunguro, ubwo ni kuri mwebwe mudukurikiye mwamaze kuri satira.
Reka dutangire gutya. Ubuyobozi cyangwa se umuyobozi mukuru w'ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 ni umugabo witwa Nanga, arahamya ko cyangwa se aremeza yuko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC rwose ngo kigomba kuzasenywa cyose uko cyakabaye, kandi ishami rya gisirikare rya M23 cyangwa se Armée Révolutionnaire Congolaise ARC ngo ari yo rwose izasigara ari igisirikare cy'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi Nanga kandi yabitangaje kuwa mbere ku itariki ya 24 Werurwe 2025 ubwo hasozwaga amahugurwa ku ngengabitekerezo cyangwa se ku ngengabitekerezo y'ihuriro muri Kivu ya Majyaruguru. Nanga yabwiye abitabiriye amahugurwa ati ntabwo rwose hazabaho kuvanga igisirikare n'aka na gato, nta gusubizwamo cyangwa se kumvikana. FARDC izasenywa burundu yose uko yakabaye. Ingabo rero z'impindura amatwara za Kongo ARC rwose ishami rya gisirikare rya AFC M23 izo zizaba ingabo nyine za Kongo nta bindi. Nanga kandi yakomeje agira ati ubu ngubu ARC ni kimwe mu gisirikare gikomeye ku mugabane wa Afrika. Rero urabishidikanya? Ni kibazo yabazaga imbaga ngari yari iri imbere ye. Hano yirukanye abasirikari b'abanyaburayi rwose, itsinda ingabo z'u Burundi muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, aho aba nyuma batagishoboye rwose gutera abanyamurenge n'aka na gato. Yafashe ibihumbi by'abasirikari ba SADC bo muri Afrika y'Epfo, rero yigisha akubaha ingabo mpuzamahanga za MONUSCO ndetse yirukana FARDC n'abafatanyabikorwa babo FDLR ndetse na Wazalendo. Ni umugabo washakaga gusobanura ibigwi bya Alliance Fleuve Congo cyangwa se uyu mutwe w'inyeshyamba nyine ziharanira impindura amatwara. Iyo wumvise imvugo y'umuyobozi wa Alliance Fleuve Congo iteka, wumva yuko rwose intego yabo ari ugukomeza urugamba kugeza bakuyeho ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi, kandi rwose ngo bagahindura ibintu mu gihugu kuva hasi kugera hejuru. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeje kwikanga igira iti ese wa mugani ibintu nibikomeza gutya tuzarusyaho. Benshi icyo bakunda kubona nuko Alliance Fleuve Congo ngo ifite ikindi kintu yishingikirije kirimo impamvu nyamukuru bari kurwana. Ibi ngibi ngo byatumye isingari kano kanya yaratangiye kubona yuko ngo ari abantu bashoboye, kandi byanga bikunda kuri inshuro ngo bazageza Alliance Fleuve Congo M23 ku butegetsi nta gishyika. Ubaka kanya turi kuvugana, iyo dusubije amaso nyuma gato tubona yuko Ubwongereza, Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, ariko kandi Ububirigi bwonyine ngo nibwo bukiri gusitasita no kugerageza kurwana kuri mwene wabo Etienne cyangwa se umuhungu wa Etienne Tshisekedi ngo barebe niba koko bashobora kubagerageza kumutinza ku butegetsi. Ariko kuri inshuro ngo biracyagoye kubera yuko ahantu hose ubutegetsi bwa Kinshasa buri kugerageza gushyira indobani ngo buri kuzamura rwose ibijigiri cyangwa se nta kintu kiri kuzamuka mu mutego wabo. Ibi ngibi birashimangira yuko ngo duhereye nko kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze kugaragaza urukandi baherereyeho rwuko bamaze kwanzira yuko uburasirazuba bwa kiriya gihugu cya Demokarasi ya Kongo ngo igisirikare cy'iki gihugu kidafite ubushobozi bwo kwakoza ibirenge, yewe kandi na Tshisekedi ngo ntafite ubushobozi na bukeya bwo kuba yakongera kugarura umutekano cyangwa se kugira ibikorwa kuri ubu butaka. Ibi byose birahamya bidashidikanya yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gufata uruhande yuko gukorana na Kongo ngo bitagishoboka. Abandi bari kugira bati M23 mu bindi yishingikirije nukuba Afrika ngari kuri iyi nshuro iri kumva cyangwa se iteza amatwi byimaze yo M23, SADC, East African Community, bose bategetse Kinshasa yuko nta yandi mahitamwo uretse kwicara bakaganira na Alliance Fleuve Congo M23. Ikindi kigaragara nuko Afrika ititeguye kohereza abasirikari ngo baba bagiye kurasa abanyekongo bari guharanira impindura amatwara ndetse n'uburenganzira bakomeje kwamburwa n'ubutegetsi bwabo mu myaka myinshi yagiye itambuka. Ikindi kandi ngo gikomeye nuko Alliance Fleuve Congo M23 Abongereza basa n'abatangiye gutanga impuruza cyangwa se amakuru yuko hari abari mu bwoko bw'abanyamurenge n'abatutsi bari kwicwa, kandi M23 Alliance Fleuve Congo akaba ari bo bantu bonyine bahagurutse kugira ngo barwane kuri ubu bwoko bwakomeje kwicwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Abantu barakomeza kugira bati none M23 kurehe amafaranga igisirikare n'ibindi nk'ibyo. Ngo izi nkuru za nyirarureshwa zavugaga yuko u Rwanda rwo ruyifasha ngo nazo zirasa nizatangiye kugenda ziva mu nzira kubera yuko umubare munini w'igisirikare cya Tshisekedi wahisemo kuyabangira ingata, abatirukanse ngo bajye kwihisha bahisemo kwihuza na M23. Kandi
ngo bakaba bari guhabwa imyitozo karundura n'igisirikare cya M23. Byumvikane neza yuko aricyo kigomba kugena ibikorwa bya gisirikare byose biri kubera kuri ubu butaka bwa Kongo. Ngo ni Tshisekedi kandi watangiye gushaka uburyo yahindura amahitamwo yewe yo kuba yacira bugufi M23, ariko iyo wumvise ibitangazwa na Corneille Nangaa ngo birasa nkaho ubutegetsi yahaye Tshisekedi ashaka kumubirinduraho nta zindi mpuhwe cyangwa se imbabazi na nkeya amufitiye. Buri muntu wese ari kwibaza mu gihe tuzaba turi kumva inkuru igira iti Tshisekedi yahananuwe cyangwa se yakuwe ku butegetsi, inkuru zizaba ziri kuvugwa hano ku butaka bwa Kinshasa ngo zizaba ari inkuru zishyushye cyane. Bamwe bazaba bagira bati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kera kabaye yajya yahumeka, uyu mutungo kamere wa kino gihugu wajya wagirira akamaro abene igihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Abafaransa n'abandi batandukanye barahamye badashidikanya yuko ngo mu gihe ku butaka bwa Kongo haba hari ubutegetsi bumeze neza, n'ubundi rwose ngo bitabuza amahanga gusarura kino gihugu, ubwo ngo byatangira gukorwa mu buryo bw'ishoramari aho gukorwa mu buryo bw'ubusambo buri gukorwamo muri aka kanya. Abantu ba mbere bashobora guhombera ku butaka bwa Kongo ngo bikomeye n'Ababirigi, ngo ni nayo mpamvu mubona bari guca hasi hejuru, bari kuza kugonganisha u Rwanda na Kongo, bakagonganisha u Rwanda n'u Burundi. Umugabo rero ngo wakomeje kwigira nk'umuntu ushaka kurangara biguru ntege kandi abibona, ngo ni umugabo witwa Ndayishimiye, ngo wakomeje kwivovota avuga yuko u Rwanda ngo ruri gutegura umugambi wo gutera u Burundi. Buri muntu wese ubajije impamvu u Rwanda rwenda gutera u Burundi ntayifite cyangwa se ntayibona, avuga yuko ngo ari amakuru afite ngo u Rwanda rushaka kubikora ruciye muri Red Tabara. Bamubaza inyungu u Rwanda rushaka gukurikirana i Burundi, uyu mugabo arazibura rwose akadedemanga bikarangirira aho ngaho. Ubwo rero benshi bati ni umugabo babonye ko ari umunyantege nkeya, ubwo Ababirigi baramufata baramugaragaza agati nyine kugira ngo ibibazo byose bizakomeza kunigagurirana mu burasirazuba bwa Kongo, bashaka uburyo byose bazabimutsindagiraho cyangwa se bazabimwerekaho. U Rwanda rero rwakomeje kurusha ubwenge Ndayishimiye mu gutuza gukomeye cyane rutamusubiza. Ibi nabyo ngo byabaye ikibazo gikomeye cyane kubera yuko ubundi ubusanzwe amagambo nk'aya muri diplomasi ngo iyo wayashoje ku gihugu kindi nacyo kirihorera kigahita kigusubiza muri ubwo buryo, bityo ngo iyo habaye gusubizanya ibintu bikurushaho kugenda byoroha cyangwa se bitangira kugenda bigira igisobanuro. Rero ngo byanze nibigiye gutuma mu kanya twinjira ku butaka bw'u Burundi. Rero M23 benshi bagize bati kubera iki aka kanya yanze kwemera ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashobora kuba bari kuyisaba byo kuganira n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ati hari buze gucura iki. Mu gihe abantu bakiri kwibaza ibyo ngibyo, M23 yahise ishyiraho abayobozi bashya ba Kadeko. Kadeko ni iki? Ihuriro Alliance Fleuve Congo ribarizwamwo imitwe ya M23 na Twirwaneho ryashyizeho abayobozi bashya b'ikigo cy'imari cya Caisse Générale d'Épargne du Congo cyangwa se Kadeko, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni icyemezo uriya mutwe wafashe mu rwego rwo gufasha kiriya kigo gukomeza gutanga serivisi zacyo kandi neza. Rero itangazo rihuriweho ryashyizweho umukono na Corneille Nangaa usanzwe ari umuhuzabikorwa wa Alliance Fleuve Congo, cyo kimwe na Bertrand Bisimwa usanzwe ari perezida wa M23, ryerekana yuko abagenwe kuyobora kiriya kigo barimwo Javane Dusabe Sangano wagizwe umuyobozi mukuru wacyo, hakaza uwitwa Sumbu Ukasongo Yves wagizwe umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ubukungu n'imari, kandi hakaza n'uwitwa Katembo Kanyihata cyangwa se Kanyihata wagizwe umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ubutegetsi n'amategeko. M23 kandi yashyizeho abagize inama y'ubutegetsi ya Kadeko barimwo Derio Kimburumpu Rigobert Amani Ikabasha Dudu Tikayireri ndetse na Samuel Nsabimana. Rero icyemezo cyo gushyiraho abayobozi ba kiriya kigo cy'imari cyafashwe mu gihe Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imaze igihe yarafunze banki zose zo mu duce M23 igenzura, ibyagize ingaruka zikomeye rero ku baturage. Ibi rero byaje gutuma Alliance Fleuve Congo ihita yanzura cyangwa se yemeza yuko igiye kwishakira uburyo itangira no kwikemurira ibibazo by'imari byose biri kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo. Mbere yo kuva ku nkuru za M23 reka tubanze turebe uko bimeze, ngo nubwo byari bigoye kwitegura, ariko abanyeshuri bo muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo cyangwa se muri bino bice nyine barerekana yuko biruhukije, kuko uyu mwaka rwose amashuri cyangwa se uyu mwaka w'amashuri utakibabereye imfabusa, ni nyuma yaho bemerewe gukora ibizamini bya leta byari byarasubitswe. Kuri uyu wa kabiri tariki ya 25 Werurwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habaye ibizamini rwose bidasanzwe bya leta ku banyeshuri bize amasomo y'amashuri yisumbuye rwose cyangwa se bari basubitse
kubera imirwano ni ukuvuga kanda libre rero byabaye mu turere tugenzurwa n'inyeshyamba za M23 ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Abanyeshuri rero bishimiye kwitabira iki kizamini cyari cyarasubitswe, ariko nanone barahangayitse kuko uko ibintu bimeze ubu ngubu mu burasirazuba bw'iki gihugu batashoboye kwitegura neza rwose nkuko bikwiye. Ikindi gihe hari ngo na rezilita zabo ntibizeye yuko wenda ngo igihe kizagira ko zisohoka ibintu n'ubundi bitarazamba. Pascal Chongo rero abisobanura agira ati ikizamini cyagenze neza rwose, nta masomo cyangwa se nta masomo ya section, hari gusa imibare, ubumenyi rusange ndetse n'igifaransa gusa. Umuntu wese rero yashoboraga kwibona rwose. Ntabwo rero yari yiteze ko ibizamini bizakorwa vuba, ni nyuma y'itangazwa ry'isubikwa ry'ibizamini bibanza mu turere tugenzurwa n'inyeshyamba za M23 ku tariki ya 7 Werurwe nk'uko bitangazwa na mediacongo.net. Ibingibi byose byakomeje kugaragaza yuko rero Alliance Fleuve Congo M23 abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko by'umwihariko mu burasirazuba bwa kino gihugu, ngo bakomeje kwigirira icyizere, nubwo ibingibi byose ngo bikomeza gutuma Kinshasa yumva yuko nayo ifite akazi gakomeye ko gushaka uburyo iza kubavangira cyangwa se iza gutuma abaturage bahungabana, bityo bakarushaho kutizera M23. Ibintu ngo bimeze neza aho iri kubarizwa, bize gutuma rero twigira ku butaka bw'u Burundi. Ndayishimiye yakomeje kwibaswaho n'isi ngari, aho u Rwanda ngo rurekereje rwose ruryamiye amajanja kugira ngo rurebe bino bintu ari kwikora, ari no kuvuga asubiramwo buri kanya niba hari icyo ashaka gukora ku mupakuza ibihugu byombi, ubundi rwose ngo abe yahita biryozwa nta gutekereza kabiri. Kandi u Rwanda ruratuje cyane ku buryo abantu bakomeje kwibaza ngo icyaba kibyisha inyuma, ariko kandi ngo hari amakuru menshi agaragaza yuko ibyo Ndayishimiye ari gukora ubwabyo ngo bimushobora kumushyira mu kaga imbere mu gihugu cye, kubera yuko benshi batangiye kubona yuko ari kuvangira ubutegetsi bwe. Iminsi 7 y'imbere y'amagambo ya Ndayishimiye nibyo Nduhungirehe yaganiriye na mugenzi we w'u Burundi, rwose biragaragaza yuko Ndayishimiye ngo ashobora kuba ari kugenda yinjiza mu kaga. Kuva muri Mutarama 2025 Perezida Ndayishimiye rwose yakajije umurego mu mvugo zumvikanisha yuko Burundi bwiteguye gutera u Rwanda. Gusa nyuma yaho habayeho rwose ibiganiro byahuje abayobozi mu nzego zitandukanye. U Rwanda rero ruvuga yuko biri mu nzira nziza cyane zo guhosha umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi. Mu kiganiro Perezida Ndayishimiye yagiranye na BBC yavuze yuko afite amakuru yizeze cyangwa se yizeye agaragaza yuko u Rwanda rushaka gutera u Burundi rubinyujije muri Rede Tabara rwose isanzwe ikorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagize ati turabizi rwose u Rwanda ruri kugerageza kudutera ruciye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rubikishije mu mutwe wa Rede Tabara, ariko twebwe tubabwira ko niba bashaka gutera Bujumbura baciye muri Kongo, natwe Kigali si kure rwose duciye mu Kirundo. Minisitiri Ambasaderi Olivier Nduhungirehe abinyujije kuri konti ye ya X yatangaje yuko amagambo ya Perezida Ndayishimiye ababaje kuko hari intambwe zatewe mu mubano w'ibihugu byombi, harimo no guhosha intambara y'amagambo rwose. Ati ibyo Perezida w'u Burundi yavuze birababaje cyane ko abayobozi ku rwego rw'ingabo ndetse n'ubutasi rwose b'ibihugu byombi bari mu biganiro kandi bemeranyije ko hakenewe rwose guhosha intambara yaba iy'amagambo no ku rwego rwa gisirikare. Intumwa z'u Rwanda n'iz'u Burundi mu rwego rw'igisirikare n'ubutasi zahuriye mu nama mu bihugu byombi rero inshuro zigera kuri 2 zirebera hamwe uko uzakemura aya makimbirane rwose cyangwa se ibibangamiye umutekano wo ku mipaka. Rero inama iheruka yazihurije yabereye mu ntara ya Kirundo hari ku itariki ya 10 Werurwe 2025. Nduhungirehe yavuze yuko aherutse no kuganira na mugenzi we Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi ubwo bari mu nama yahurije abaminisitiri ba East African Community na SADC Harare ku wa 17 Werurwe 2025. Kandi icyo kibazo rwose
cyangwa se icyo kibazo tucyumva mu murongo umwe rwose. Ati gusa u Rwanda ruzakomeza umuhate warwo wo guharanira amahoro hagati yarwo n'u Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Twizera yuko rwose hagenda haboneka agahenge n'amahoro mu bivugwa nabo cyangwa se mu bivugwa nabo hakurya y'Akanyaru. Ubwo ni nyiricyubahiro Ndayishimiye yashakaga kugarukaho. Perezida Paul Kagame ubwo yaganiraga n'abaturage muri BK Arena ku 16 Werurwe yagaragaje yuko Ububiligi haribwo bwagerageje rwose guhuza u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo birwanye u Rwanda. Aca amarenga yuko umubano warwo rwose n'u Burundi uri mu nzira yo gusubira ku murongo. Yagize ati ba bandi rwose badukolonije cyangwa se bakolonije u Rwanda, u Burundi na Kongo barabanje bashyira hamwe rwose ibyo bihugu byombi kandi cyangwa se bindi kugira ngo nabyo birwanye u Rwanda, ariko ibyo biragenda bijya ku ruhande bisobanuka rwose. Sinshaka kubitindaho, turagenda dushaka kubana neza na bamwe muri aba babiri navuze haruguru. Umwe muri bo turashaka gukemura uburyo twabana neza. Perezida Ndayishimiye yakunze kumvikana avuga ko ikibazo gikomeye cyangwa se ikibazo gikomeye u Rwanda rufitanye n'u Burundi ari uko rutabushyikirije abo bavuga yuko bagerageje gukuraho ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza muri Gicurasi 2015, nubwo rwasobanuye yuko rudashobora kubohereza kubera yuko ari impunzi zirengerwa n'amategeko mpuzamahanga. Kuva muri Mutarama 2024 Burundi bwafunze imipaka yo ku butaka rero cyangwa se ibuhuza n'u Rwanda. Rero burushinja uruhare mu bitero byagabwe na Leta Itabara, ariko rwo rubihakana kenshi rugaragaza yuko ntaho ruhuriye n'uwo mutwe witwaje intwaro. Dushyira akadomo ku makuru yacu, andi makuru araza kuza mu masaha ari imbere. Stay with us, muze guhaha muronke.